Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu si lian sang puya Home Minister Pulal Chamle na chuan Assam le Mizoram ramri buai chingfel tura state pani minister te in biak le hun tura hnai arin thu soi Larsap Dr Hari Babu Kamampatian tun thani samhni pahnia tan tura assembly fu thut khoma ko chu ni hni chau an thu khom don External Affairs Minister Dr. S. Chanchinthar chuan India na thenom nairam ngai poimo masak policia kalpui mek chuan khovel mo a choi sang hle ati Sarkarlai pui chuan Open Market Sales Scheme noya e-auction mangin bu 5 metric ton noi somni pangale atra metric ton noi som nga zor chu arel Home Minister Pulal Chamle na chuan Assam le Mizoram ramri buai chingfel tura state pani minister te in biak le hun tura hnai arin thu soi Pulal Chamle nen Akashvani Aizawl shildanin tu hnai khan Assam Home Department Additional Secretary chuan Mizoram Home Department hotu de ron bia in minister pani in biak na sunzom le hnai ni se ti na ron rota Border Area Protection and Development Minister Atul Bora hun nei rem chan hun an tap mek ni na soya Assam sarkar thon ngak mek ani ati ramri buai chinfel tuma anin biak le na turatan Mizoram sarkar chuan tun Assamin an ram anga an hau mek khosom ruk pani chu Mizoram chunga mi ani ti in heng khosom ruk pani te Mizoram chunga rin lu turin lekha an thelu to thu Pulal Chamle na chuna soya hei Assam sarkar lamin an ron chang lo ni in asoi Mizoram le Assam ramri buai na hi arei to hle a ram ria tharum thona thleng zeu zeu ma se kumsani somni pakhat July ni somni poroka vaireng te khodaya Mizoram Police le Assam Police anin ka ma kha chuan ramri buai chinfel tum tak taka in biakna ala om me ulova khain ka na Assam Police pangala an thi nu khan ramri buai chingfel tur in biak hekal chhota a kumsani somni pakhat le sangni somni pani khan Atul Bora kai shoi Assam sarkar polai de chu Aizawl lokalim Pulal Chamle na kai shoi Mizoram sarkar ai otenen anin bia a hemin hu hiam gohatia avoi thumna tan anin bele to ani Mizoram le Assam Chief Minister te po Delhi anin beto bok ani Naalan Grape Grower and Processing Corporation Society Limited chuan kumsan samni pathumatan grape ra lak chu anti top ta grape ra lak ti to pani san chu nikum san samni pania grape tui shallo ala tama wangin ada khol zemin atin tolo wang ani tunden huna grape ra la lo zo lo po an lom nuala winery da natur om to silo wangin grape ra lei hi anti top ta ani kumin sang somni pathuma hian winery grape sor tur an lak za chu quintal zakwa samret pakole ke somnga pathumani a ke ji kha cheng samruk zelin grape chin tu ten hin train an lei sakani August niriat khan nalang grape farming and processing Corporation Society Limited le RRCS Delhi te chuan thoduna thutlung MOU chu Aizawl planning and program implementation pisa an ziaka nalan winery siam Isabella wine Mizoram pona shalna tura MOU zena hian Poich Rammoy Vice Chairman Mizoram State Planning Board le Dr. Arthim Sanga MLA Champhainot Bill to MLA and Tela Nalan Grape Farming and Processing Corporation Limited Society IOIN Pu Francis Talma Somasai Watela and Chairman Pusi Vanashetan Ming Aziak Ani RRCS New Delhi IOIN Business Development RRCS New Delhi Director Vilarin Dikan Ming Aziak Bok Ani Nalan Winery hian kumhlui lama wine siam sale kuminami nen liter noi ni chong shal tur nei phak tura base ni a nalan ne chevela hian chung ko thnam takin grape chin hi ezon nan an mang meka grape huan siam tharan pung mek bok ani Mizoram sarkar malak nen grape huan umsa tuai thar boy pui mek ani a SEDP le focus atengin grape chin tu ten tran puin an dong boka kumsani soma hon nalan winery po hi thei tui sor suna tilen ba ka khole mana changtung le thar jok ne na thuam thar tuma malak mek ani bok Larsap Dr. Hari Babu Kamampatian tun thani somni pahnia tan tura assembly futrut khoma ko chu ni chau an thu khom don Assembly Secretary Chanchinthar danin tun naya an chairman speaker Pulal na Sailahova Business Advisory Committee BSC thu khom chuan Assembly in khom hi ni somni pahnia ni somni pathum chau ni turin an rela hei hi sarkar lama tanga ngai tu tur thil alu tam don lo wang nia hriat ani a dan ding lai siam thana tur amendment bill tlem te chu alu mai thei thu official te chuan an soi chu ba ka tun assembly in khom hi tharuk aliam lo na tur ang deuh chau ani thuan soi boka tun hi assembly in than ma a tun assembly ding lai pariat na anin khom hnung ber turanga ani tun tum assembly in khom a hin in than nei to wangin political party te anin puacha na sa hle turarin ani naktu ka
India zelena champha lomna turatan Mizoram puma ven himna khau taka ken ko turin rom manna siamani police how to ten tanga than danin alomna pui bertur Aizawl la mole chevela police nem tham tak da tur rom manani a sarkar mun poimo dangna zelena champha lomna ti boizonga chetlak thena hun poimo te chu ngunne zola ven me kani a police station tin te chu ven himna lama rom mana fel taksiam tur sheti ranni Zelena ni lomna man pui tura sarkan rom mana siam dan chon chief minister puzoram thangan Aizawl la amanga Nampon zarpot parin ram Zelena lomna polin thucha soyang deputy chief minister puton luyan khazola Zelena ni lomna inkhoma man puyanga health minister dr al thanglenan na thiela por minister policy lenan saitola agriculture minister pusil rin sang lungleya supply minister pokela rin lenan kolasi pa school education minister pulos namral ten ser pa social welfare and tribal affairs minister pulorin aman si ha law minister Puti Zelen Tongan Sampaya, Sports Minister Porobar, Romoy Royte, Mamitale, Deputy Speaker, Puesbek Zavan Longklaite, and Man Puyang, Subdivisional Officer, Civil Techuan, and Subdivision Munpuya, Chow, Namponzar, and Put Pardon Bog. Ani Nikir Kocheng Vanga Longklai, Electric Fang, Late Niam Chu, Indrini Zanlam Khan, Clemachet Bella, Harsanet Tamero, Athen Bell Relo. Late National Highway number 54 Longklai Thi Hom Chunga hian ke kalna lai ti khi baka kong chuat po ati khitela achaklam electric veng chunga po leihi tlema chet belti khotlang hruai tu te chuan an soi electric veng letla hniam wang hian chung ko somni pathum mishing za pathum chu hun himlama son ni in letla hniam in hong in pali thia tur ro manjinga pahni wantang hnatlanga tho the chin chu thia zo thokhat ani to heti lai hian lungle district chunga tlabung le che evel khotam tak khothang tui pui le ati boi te chu tuilen akam to wangin nun phung apa ngai chhole to nia hriat ani nimin chon hera khan Aizawl tharweng mi pahni tlongluya antla a zon na thome kani thun danin almon pui kum somni progle loro pe kum som panga te chu an thian donin tlonglu hen an kala si hui lei hnuai ngal chom ka ya hian an che sola tuya antata ani ram thar khotang hruai tu te hoi hotin tuitla te hi zon me kan ni National Highway number 54 la iza na thome ka serchip district azang na domna la to zinga in la thiat lo chung ko za samru panga te chu an in la thia lo te en fi ani hnuwa ni som chunga thiat tura thiat ti ran ni kumin July ni somni pareda serchip district additional DC in thu chua asiam to angin National Highway somnga palina zauna ta na ramlak to te chu Competent Authority of Land Acquisition CALA anin te thiat tura ti anga an thielo en fiat na chu zirtabni khan zo filani a serchip district chung khosang sanga chung ko za samru panga te chu anin te en fiani atangani som chunga lo in thiat fel turati anni hemmalak ne serchip district borsa phova thirhowani hnuwa thunei tu te chuan ni som hnuwa heng in te thi ani le ni lo anen fele don ani tuntu mai serchip a chung ko pakhat omin ke tum bungtang chetlang bypass chingchi bak tong la khum tung te en fi ani bok Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani External Affairs Minister Dr. Chanchinthar chuan India na then nairam ngai pon masak policy kalpui mek chuan khovel hmuwa achoi sang le ati Akashvani Spotlight program a het hui sein Chanchinthar chuan neighborhood first policy tilen zel ani chuan ra thatak achuati soin thenam ramte chomdolani a khovel point India fakhle ani ati External Affairs Minister Ram chumi puite po anin chuangin hmalam hun eng tak an thlir me kan yati a tuna hargar terangale Mary Marty Merades malak na te chu mipuin raman hmangen an lantinarem chang takani atipok sarkala puichuan open market sales scheme domestic noya iokson hmangin bu 5 metric ton noi som ni pangale ata metric ton noi som nga zor chu arel bu 5 quintal a cheng zania ti hniamin cheng sang ni zako manen dona Department of Food and Public Distribution chuan atale bu 5 OMFS kaltanga zor chu hian thirman sang thunun konga tele bu 5 mamo leitur a om theina turin apuina sa hle ani ati Chanchinthar serti topna na tlang pui Home Minister Purul Chamben son Assam le Mizoram Ramri Boy Chingfel to State Patni Minister te in biag le huntur atnai arin thu soi Larsap Dr. Hari Babu Kamambatian tun thani samni patnia Chantur Assembly fu thut khom a ko chu ni ni chau an thu khom don External Affairs Minister Dr. Chanchinthar chuan Indian then nairam ngai poimo masak policy kalpui mek chon khovel mo a choi sang le ati
Sarkar lai pui chuan open market sale scheme domestic noya e-auction mangin bu 5 metric ton noi som ni panga le ata metric ton noi som nga zor chu arel ti song chu Chanchinthar kan puan thei chu ani